Evo, mislim da je došlo i vrijeme da ja obavim svoj Ice Bucket Challenge. Sunčano je pa i toplo, pa onda se mogu komotno sa ledom politi. Ja sam čekao da ozrim, zato mi je trebalo tjedan dana. Zahvaljujem Gogi što me nominirala, moji prekrici. To ćete zapamtiti. A moji nominirani su Maja Ramljak, Zoran Kurijega i Gordon Ligerić-Paulić. Učinite dobro djelo, donirajte, zalijte se, znači s puno leda. Napravite to u roku 24 sata. Ljudi, držite se.